Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now and see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Shnong Lyngkhoi ke bahap hapo is kasi her strength Ryngkat bat kiru ba jaga balang Catholic haka Khatduh trik unai wing arajar posau kila Khublei Khatduh Shipai Aibok Madur blaklat no haka nyu trik unai wing arajar posau hasa chen glacier kebrana haka jela Jammu and Kashmir Hading gejing klat no ya kamet jong Shipai Aibok Madur lepin kit no shiyeng kimi haka khandai trik unai wing arajar posau haka Shnong Maubri Ryngkhoi district Bada ka yin khon la penpoi hakash potrek unai wing arajar posau batla tep dan burom ya kamet badangsa haka Khatduh trek unai wing arajar posau ha ulum jingtem jaga balang Catholic haka Shnong Lyngkhoi nolor ka jingle nyam daga balang Catholic le dan burom Khatduh ru dagi Shipai ke Assam Regiment Center yeu Shipai Aibok Madur haga jing sakhilang kipat ba kibluan ban sngolam halo ka jing khlat no jong u batang syukut ke jing le nyam ya ka sunduk brathep ya kamet ju Shipai Aibok Madur la shimti hi dagi Shipai Assam Regiment ban penkit she ulum jing tam kum kedak ban ai Khublei Khatduh yeu Shipai Aibok Madur ki kena school bagi pat ba ka Shnong linti kila ap Ryngkat bagi Lama India ban ai Khublei Khatduh yeu ni Shipai jongkari Andala poi shulum jing tap la penlong biang ge jing le nyam ba ge jing le buram da ge Shipai ha shwaban tap ya ga sunduk ha ka thliu but andala tap ya ga sunduk ha po ka thliu lum jing tam ge Shipai ke Assam Regiment la siat suloi salai sin shasun ban ai Khublei Khatduh
Hagan gasngi lawan Sngolam ru do additional deputy commissioner jong ke East Khasi Hills uba PT pasa no office jong block development officer ke so jong sin RD block nek office deputy commissioner ke Lyngkhoi district bat la puli ru ya ke Shithi Sngolam no mindirang ba ke jela ukon rak ke sangma bat dagador bar Shnong mau beri. Syakri yang kesam, syakri yang kesam. Nye dengan yang kedua matandai, yang kejeng salur. Nye dengan kejeng kemen yang kedua yang terai. Ira kabar syabat dan ruai kejeng. I bahayang hasam angta gane gabalang Shnong bat baro kibalayam susi kibalayam pangnut haga jingklat kendit jong nel Shipai baslor ngayang hangne kumudang do haga juru kapor kumu mama jong ne uba laklat no kajingare jingi galong haga tagarukom ba ipae junga ba ipae jong dinai ju dai ju ikadon kajingnya dai kabaya jan bah bat kane kayeng kasam bat kayeng kasam jungi habaro ki benta tade kajing sup ha kajing kemen ha kajing snusi ia don benta lang bat kisi mengaku mau matrai kajing du jung ne persa kalau kajing du ke bakrau na ka benta kayeng kasam ngadon bon bahang ki persa ki bahayeng ki balong Shipai idon lagi pongot para jungaru don Assam regiment ba para jungne don Shipai idang bon bahang Henry balaklat hagane gajing hagane karukom udai badengkong naki baro kajing im jungi kalong hakikti jung terai kumnong iwan sekapertai ban kha kum ki kentai lana kum ki sunrang ban kha kum ki kasi lana ki dekar ki pareng imla banjit kadai kajing ai jung blai kajing im kadai kajing ai jung blai hagano kapor ngin yap kumnong ngin yap ngimla bantip kata rugadai ka jingjit jung blai hanre preng jung kane ka jingyap bat ka jing im kadai ka kamram jungi baro iwei pe iwei ban le baha teune Aibok Madur ulayap don burom ulayap ha kaba yada ya kari kadai ka jingyap ka bakrau tam bau breu na IT lagi jing im na kebenta ban yadai kari. Condolence message from Shri Abhilash Baranwal IAS Deputy Commissioner and District Magistrate, Lyngkhoi District Nongpo. On behalf of the Office of the Deputy Commissioner, Lyngkhoi District, I wish to extend our heartfelt condolences on the occasion of the martyrdom of your beloved husband, Sir Aibok Madur.
His unwavering dedication and supreme sacrifice of a nation will always be remembered and honored. While his funeral rites are being conducted in his present home in Lyngkhoi village, East Khasi Hills district, we want you to know that the profound impact he has made in Lyngkhoi district, his native district, and his inspiration to the community and beyond will never be forgotten. His courage and commitment to our country are a source of encouragement to all of us. During this incredibly challenging time, please know that you are in our thoughts and prayers. We stand in our solidarity with you and will forever hold his memory in our hearts. Shri Abhilash Baranwal IAS, Deputy Commissioner, Lyngkhoi District, Nongpo. As we all gather here today to pay our last respect, the man who embodied courage, various aspects of courage, patriotism, and sacrifice. He is not only a soldier, but a son to a mother, brother to his siblings, husband to a wife, and more importantly, a father to his son. He is a great source of inspiration for all of us. Personally, I feel he is a kind-hearted man who had various good things in him, which I fall short to express in my words. His dedication and his hard work was throughout seen and will ever be remembered in all of our hearts. Especially to the family, I express my deepest condolences. This loss of yours is unimaginable. Our hearts are with you and will always be with you. The sacrifice of Aibok may inspire his son and the generations to come. The memory bring you comfort and strength in it. In the end, may he guide us through his memories, whatever we have had with him, and he's always there in our hearts. He'll be remembered. And as an Indian Army, we are always there to support the family in any of these circumstances. Khublei. Shipai jong kari, Shipai jong kres ro kumju. Den bay lapai Shnong ban wan berbar ban I habai dan kisuti im juklat ya kata kejing im ban jingit kristan na kejing im jungi. Ya kloi ban wan sya kejing mene ban sim kejing duai bari por balai ila lek pek lek kmiro ya ka school St. Paul Lyngkhoi kejungi na bay rap lem mi kena school kumno ban penbet penbyang ha kejing ya lenti kejing im kejing ki ban le ki mai spat bat kumta ter kejing long jong kejing im kejungi idap kejing snow sarong benong baka jing im jungi ibalai ti la kejong kejing im na kabenta kini walai la long ibreu ibala shirham hadu kata ila berkat ya bun ki ke na kabenta kejing kesem ban penbet penbyang haden bala song tait ngan wan sene kum ubreu ban trei bat ban le ya la kejong hikam na kabenta kumno ban im ha kejing sok jing sain jong kejing kesem perlok perbangit perkesan bi Ryngkat bi kikpamen sim jungi bilon saudong Ryngkat ben ni Dakamen sem bijing sngoblem, dakamen sem bijing dap, dakamen sngob se khang panong no. Nado menim tak shusut. Yo sngob ya ka khubor ang bin sawan ban ra sini ki long kimi ki kena hapret ki jangi nado nanti na lum surok jang madan football. Kilay ban ra ki lama bat kelok jang buram yi dakamen sem ka bas ngodiaw. Bat kita kalong ka buram jang ka balang. Banang ta bade ki nado ka kentoy lum bedeng Shnong puimai lum auria lum surok minta ka lum ka Shnong bat kumjo namba terkang kini ki blok per jong kepalang kilawan rong ne bani sim khia ta kamen sem bas ngodam
Bani piang buram kemer jing I ban po hakene ging kesem da kemen sem skolam snu I ilawan ban pelong I jing wai ban kerku kerdo ya kene ka senduk ba in rung da ka basuk pasang hakene ging ban ila sa minin mit bar simit kum tang ni skam kum ging kesem kitab kemen sem snuhun ban kumjo ke jing trelang jong ki bahayang ki bahasa barok bat ki bam ki kelas 3 lebag jing dwailem jengi kum kabalang bat kumjo ki perok perjar bewan dag mesin skolam snu I ila dapat kijing snook men bakraw walai ni duno yum ne ru kraw jong kabalang jong kari dapat de kijing snook men. The braveheart Shipai Aibok Madur. We salute the imperial bravery of Shipai Aibok Madur from Assam Regiment, who made the ultimate sacrifice in the line of duty on November 7, 2024 in Siachen. Hailing from a small village of Madur in Lyngkhoi district of Meghalaya, Shipai Madur embodied the true spirit of patriotism. His selfless act of valor will never be forgotten. We honored his sacrifice and remembered his unwavering dedication to our nation. Our heartfelt condolences goes to the Shipai Madur's family, and we stand in solidarity with them during this immense hour of grief. The state government extends its full support and deepest sympathies to the bereaved family. May Shipai Aibok Madur's courage and sacrifice inspire future generations, and may his legacy live on forever in our hearts. Kata kadai ka condolence abang iyo na Chief Minister Jungi Konra Sangma. Aibok Madur ibang ngiju khot inu ya ibahe bok ilay shadin yala kalok ba tamen sim yau kun ba tamen sim jong ibadang shisnem shipho banai but ila inoru yala ikme ikpa yaki nrengot ki para senrang bat laingot ki para kenteng. Shipai Aibok Madur ila IT la ka jong ka jingim na ka benta kari ba jongi. Shipai Aibok Madur anyai kan mau kum ukhon ummen ulak bat ukpa hakmat bat ka khmat ba phu sam ke bat barmun jong anyai kan mau bat anyai perto si junam lesuk shadwar jong ublei ba hebong bat nang yai kerku najrom Imslam Indian Army Imslam kari India Jai Hind. Ya kani kapor ngan puliru yaki condolence message tabang iyo na Chief Minister jungi kana sama bat kunjuro na ka dolbar Shnong jong ka Shnong Maubri. The fire and fury cup ila IT no ila ka jong ka jingim banyada yala kari ha Siachen Glacier ha Jammu Kashmir ha ka nyau tarik unai wing ar pusaw. Shipai Aibok Madur idei khon prang sni jong iba Ryngkat nong spung barikong Gloria Madur. Lakhaya ha ka arpun nyau tarik jemang hat kendai spa kendai pau ha ka Shnong Maubri ha rayak ngar Lyngkhoi district. Kum knaret bat kum khon prang sni haye Shipai Aibok Madur ilalong ukhon tip sni bat bakong sneng ya laki kemegi pa bat ya laki nong hikai ila pule ha Little Flower School Higher Secondary School Maubri ha ka jinglong khna bat jinglong samla Shipai Aibok Madur ilalong ibri bajai ibatray shitom banyak Christian lem yala ka jong ka yin kasem idei ibasmat basting banrem itrayru kum umesteri hakipor balak por isngaw tunat ha banyala kai ya ka jingle kai football ilong ibakloy banyarap ya ka jingdan kam hasnong athaw iladan benta hababun ki kam jong ka seng samla Shnong ka seng samla balang bat aki kam jong ka sports club ha ka Shnong Maubri ka jingker khu kalawan ha ka jingim jong Shipai Aibok Madur kadai house nam ar khatsaw ba ila yo ya kakam kum Shipai jong ka 10 Assam Regiment ha ka Fire and Fury Corps kum Shipai ila tray ha bon kibenta jong kari India house nam arjar khat khandai Shipai Aibok Madur
ila pendep ya ila shim ya ka sakramen jong ka jingkentiu kurim badan buram bat ikong jantisha lingdo Lyngkhoi ha ompling shalom bat ublei ulakar khu kedoya ki da iwe ikon senram ila long pa bat ulok ubakit kya yala ka jong ka yeng kasem ulo badum ulawan ka no ya ka yeng kasem bari ki ba ik bathon habang ila yo ya ka khubar basausi ba Shipai Aibok Madur ba imdan shu ha ka hinyo tarik naiwing arpau arpsau ha ka por by dangdan ha ka duty ha ki lom tha ha Siachen Glacier Jammu Kashmir Nang ta itu baru kita but ter.
Sengap skor kendiak. Sa kena kowe jeung pun benar. Barok kemudian hang ni kita banyaknya kena kelenti kepada neng. Kimbet banhiana kena ke pia kiu menta jan barok. Nama ba let's say kita kiwi ki na kowe pat ke jeung dia yap bi kinwan kiu na sini serum. Ngi nginok nang ni namar ba ngin se tengku kelenti. Siala ki sem siala ka office da ke jeung sup da jeung sa posuk posanya dikit bok ke bilang pi Khublei sebut. Kini saya cuy. Betul punya dia punya. Sagaburam nyai dia ini mani para jong eu try jong Yesus Kristus do try priang sngop hai i kai jing suk ka hima jong u ngipan ya kane do Kristus utrai jong i amen ko try to ai hai i ka jing ja thai bom jukun ko jing sam gut kai in ja thai ha ka jing suk amen Kamu ni lewat tulah solat. Kamu ni anu tu asta dah. Siang lah saya siang. Profesor sembuh kan? Ambil. Tersusun. Esok tu diteliti. Diteliti. Bu tiap hari dah jalan tu. Siapa? Yo, lebih kata lalak mai je. Mau suruh lah kau je mana? Nak kan video. Binu berat. Tidur bi anak cuma kan tu. Pak,